Как вы знаете, в фазе мейоза и митоза происходит спирализация хромосом, при этом они становятся, они укорачиваются, утоньшаются, становятся видимыми, да? Гомологичные хромосомы, то есть одинаковые по форме, по размерам хромосомы, они сливаются по всей длине, то есть происходит конъюгация. После конъюгации вот эти гомологичные хромосомы обмениваются своими генами. Происходит кроссинговер. Дорогой, Жархан орта школада. Бес класска Анастасия она окружно стенеркада огорбара мамикна. Мастан круглабы круглакотна капталла капталга кайрара мамикрусталарга тунсет. Это боллана Бүгін көшкіні көмсе, антон бұл оқымысына сұтын, әйті әргінтетін бұл болмақ нұманда бейге көйі көшкіні бақы, күйін қалы. Әйті болланы өсі бұл қолы құбықта болланы жонлар қайы бағары маңы күздері баған қабықтанысы, қабықтанысы, оқымысына болланы күйін құбықтары бақы күйін қалынсы, күйін қалынсы. Ini naturalnya cinggalarga ogolar sipara una cingla dene ini ararlarga manik tembaharam kender kala kelastan bukot tultahara beberenende kolar bulana bu biyaka bukola starla bu bukola ta kolar bunagen tul bulan tahara evete kugo yen buman bukola ta tultahara okurdu kolar altta 130 altta çizgilerini onunla kolor 500 hekton bir evet bu otomatik diye edince kanlı bağır sıfaratta çizgi bağıran tarih